Abakwazi njani ukuthi ngile insulin resistance? Udokotela wami kazaka ngicheck lokho. Bajala ungicheck ichukela bathi bona ichukela lami li right. Yeah, insulin resistance iba khona before ichukela. Understand khona lokho. Ukuba insulin resistant ukuqayisa ukuthi usule insulin eningi. Sometimes kubiza sisithi hyperinsulinemia. Ukudla okungenisayo kulichukela elinengi, ama cells akho asalaleli kuhle. Kodwa umzimba uyacompensate ichukela lana eli extra uliphushela ku liver. Uliver uyalithatha alitshintshe into glycogen, kusiya uliver ucina la yalitshintsha into fat, kucine soku overloada isisu siba sikhulu ngoba kungena kuma fat cells ase abdomen. Kusiya la ama fat cells abe ngasakwanisi, kucina ichukela lelana litholakala egazini. So yabona ukuthi kuyi process ending njani. So ichukela ukuthi ichukela li right akuthi ukuthi awula insulin resistance, but uzaba kwazi ngama signs and symptoms. Akulanto enhle enjengomzimba. Umzimba ukhuluma lawe all the time. Uthola ukuthi indlela odinwa ngayo ayisafani man. Kathi usuhlala udiniwe. Ungaze ulale 9 hours uvuka uzizwa udiniwe. That fatigue is because emzimbeni there's so much inflammation, your liver is loaded, awutholi proper rest, so you're fatigued. One of the signs of insulin resistance. Kodwa ipoint yami ngakakutshela a few signs and symptoms ibi ukuthi umzimba wakho ukhuluma lawe. Stop and listen to your body. Enye iproblem sesatshelwa kakhulu kwathiwa signs of old age. Khona lapho kuma 30s, uma 40s, uma 50s, kuma 60s, age ezincane lezi. Kodwa sesaku accept ukuthi nxa ngizizwa ngidiniwe bengihlala nginje, bengikhohlwa nje easily like that yi old age. Akukunanzelela ukuthi kungabe kungama symptoms umzimba yakutshela insulin resistance. So qalisa ukufollowa ipage uyenze esikwenzayo bengakakutshela ichukela isiphezulu. The minute ichukela isiba phezulu so ku wrong. Sesikunika amaphilisi la nxa sisithi siya faster so kusiba nzima ngoba wena umele unatha amaphilisi lawana awanathwa kungadliwanga. So some of the symptoms, sisu esikhulu esilenkani sule 3 years lokhu senza ama sit ups sona silokho siya phambili. 2, ukufuna ichukela. Uhlala ufuna ukudla into lechukela, even usudla isitshwala sakho lenyama yakho lembhida wasutha nti ufuna isweets phezulu, ichocolate, ice cream. Nxa ungakudlanga khona lokho kuzwakala ngana usuthanga kuhle. 3, uhlala udiniwe. Sengiyikhulumile le. Sithi chronic fatigue, ever tired, mini busuku nini njani whatever. Ukudinwa kwangikhona kuba worse nxa uqeda ukudla. Kuba wese nxa uqeda ukudla, instead uthi uchawe i-energy la ube busy uqasa ukubamba kuthi ulale phansi uba weak uvuka after 1 hour sungani uyaphaphama so kungani kungcono. Food noise esithi ngumsindo wokudla, asikhulumi nje ngokuthi uplan ukuthi kuzadliwani next week. Uhlezi ucabanga ngokudla, uqeda ukudla sucabanga ukuthi yini enye ongayidla. Nxa uphuma endlini ucabanga ukuthi ngingadlula phana ngizadlani, ngingangena lapha ngizadlani, singafika sihlale lapha simelele ibhasi ngizabe ngisidlani. You are always thinking about food. Ngifuna ukutshela one thing, ukudla is not an emergency. Ukudla even ungaphuma endlini uziyebuya ntambama ungadlanga akulacala laphana, but wena ukudla sokwaba yi-emergency kunjengomphefumulo kunjenge-oxygen. Brain fog enye enkulu le, phonga ukhohlwa nje easily. Ungene erumini usukhohlwa ukuthi ulandeni. Kungenzakala namuhla ngoba kulezi izinto athi uzicabanga engqondweni, kodwa into yankhona siyenzakala all the time. Ubuye from kwenye room siye kitchen nje usiyazithathela ifork ngoba ufuna ukwenza something, ufika uthi nya kanti nilandeni. Ngake ngakuxoxela ukuthi ngake ngaba le client yayikhala ngokuthi yayiphuma isiyathatha abantwana esikolo kumbe siya eshop akhohle endleleni to driver esiya ngaphi. Kwenzakalani, it can be that bad. Futhi ungakhohlwa ukuthi indaba ye brain fog konke okunye siyayireversa insulin resistance, kodwa ama cells, brain cells angaqasa ukuba le problem akureverseki lokhana. So start reversing insulin resistance kusese early. You are only 49 years old, indlela okhohlwa ngayo leyo ngeka 90-year-old. Skin pigmentation, skin darkening, yeah. Sungazuzame yipi i-skin care product, usuzame lokhu unje ule pigmentation engacaciyo i-insulin resistance. At that stage sihle sikhulume ngensumpa, yeah, ama skin tags. Hlala ngikhumbuza ukuthi i-insulin i-anabolic hormone iyenza izinto zibe nkulu, iyaphusha ama skin cells out, apophe out, bese kusiba ungazi ukukhuphe njani kuyaphenduka, yeah.
irregular menses kumbe ama-menses abuhlungu kakhulu nxa ungena esikhathini bomama. Erectile dysfunction liyana eqalisa nje kancane ngani namhla uyathi udiniwe akube ngcono after 3 days kubuye futhi kodwa uzijethi namhla ngisebenzanga kuyakunyenyela kuyinto kwangikhona insulin. Sleep apnea ilokhu yanokuthi nxa ulele ungani uyaphela umoya, ukuhoqa okungaphezulu, ukumembijana 30 seconds ungela moya ongenileyo, i-sign yayo laphana. Umzimba omkhulu, not obukhulu, sorry, umzimba omkhulu ubududla lobuzama njani. Uyazama ukujima labanye abantwana, uhamba kuma-walks uyenzani kodwa kuyala. Vuvuka kwenyawo, kuvuvuka ngama kakhulu, inyawo zami ziyavuvuka zipho, kumbe inyawo zami ziyachisa, ngama-signs e-insulin resistance. Kakhulu hlezi uwomile ufuna unatha amanzi, njalo phezu kwakhona lokho lasebusuku awulali. Before you say hayi ukuthi mina benathe 10 liters yamanzi ikomvuka, ngikhuluma ngokuthi uyakwazi la uthi lokho akuhambelana indlela emvuka ngayanilali 4 times nguwe lo toilet, insulin resistance. Ungakunanzelela ngingakhohlwa le hirsutism ngangilaya izonda njani indevanyana nje ziyathole zisekhoneni nje yesilevu sabo mama. Ngama-signs elokhuzeni. I could have explained them, but if video izaba long ukuthi kwenzakala njani, kodwa ngifuna nje ukunanzelela. Ungananzelela sibambe almost every, even inwele, ukuphonga kuba lenwele seziphonga ukhithika zodwa, kungayisikho ukuthi leminye imkhuhlane underlying, kungayisikho ukuthi kumbe kulento ayifaka njengathi omama siyathanda maybe sifaka inwele zethu ama-colors mbe zithini bese si-react to that chemical. That's different from nowhere nje sulenwele i-alopecia engela explanation. Ungakunanzelela almost head to toe kuba le problem. Why? Ngumkhuhlane wama-cells. Ngihlala ngiremind ukuthi sile 40 trillion cells, sile 200 different types of cells. So each and every body part or whatever organ ilama-cells ayo that nourish them. So when ama-cells akho nxa engasatholi energy kuhle ese-insulin resistant, yikho lapho kuba le problem khona. Gcine sokuyini sokuyizinto sokuphuma kungama-effects. But before I end this, ngifuna ukukukhumbuza once again, umzimba wakho uyakhuluma lawo. Wena ngozibonayo ozaziyo. Udokotela wakho kasoze bekwazi. Udokotela yena ufike check ichukela alibone li right athi bye bye. Wena hlala phansi umtshela dokotela kukhona okungahambi kuhle. Still angilali, angikwanisi ukulala kumbe ngile sleep apnea kumbe nginje. Khuluma udokotela umtshengisa ukuthi le idea insulin resistance, ubusumbuza ukuthi ngayenzani ngakho. Uyabona khona kuyakuncedisa ukuthi uyenze njani, uthola uncedo udokotela. And on that note yikho ngiyake ngithi abanye benu bayathanda kakhulu ngitshela ukuthi udokotela uthe bafundile siyabathanda bayasincedisa. Akula kodwa umuntu emhlabeni ozaba kwazi umzimba wakho njengawe. Umzimba lo before anything nguwo owuzwayo. Even ngakunikeza iparacetamol nxa ubuye eclinic ingasebenzi, mina nizakudawuthi ungathi hayi ikhanda lokho libuhlungu, ngizazitshela hayi ngxenye uyinathanga kuhle. Wena nguwo kwazi exactly what you are going through. So kwesinye isikhathi lobu khuluma lo dokotela asiyigcine khona la.